Hello bakunzi ba Juju Afro Kitchen, nizere ko meze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye guteka umuceri urimo amakaroni. Ese wari uzi ko ushobora guteka umuceri urimo amakaroni? Wino mbikwereke. Tuzaza kwifashisha aya makaroni maremare, tuze kwifashisha umuceri, igitunguru, umunyu n'amavuta. Ibintu byo byibanze tuza gukoresha kugira ngo tuze guteka umuceri wacu urimo amakaroni, kandi umuceri mwiza uryoshye woroshye guteka ariko ukarya neza kandi ugahindura uburyo bundi wagomba gutekamo umuceri. Reka rero dutangire mbereka ukuntu amakaroni tuza kuyategura mbere yuko tuyatekana n'umuceri. Wibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Turafata ya makaroni yacu rero tugende dukatamo tuntu duto cyane. Dutoya. Nukugata duto tugiye kungana n'umuceri. Tugiye kungana nk'intete y'umuceri, nubwo taba tungana ariko ugomba kwiyeranja tukaba ari dutoya. Yagomba ubona ku noneho twabukasemo ni buto cyane. Fata amakaroni ukayakatamo utuntu duto cyane. Aya njye nahisemo njya gukoresha. Ubu noneho tugiye kuyacisha mu mavuta kugira ngo mbereke ukuntu biza kuba bimeze. Turafata isafuriya yacu rero twumukije dushiremo amavuta. Shiramo amavuta makeya nayo gukarangamo. Shiramo amavuta makeya yo gukarangamo. Tuzishiremo za makaroni zacu twakase, ubundi tuzikarange kugeza zihinduye ibara. Tugiye gukaranga izi makaroni kugeza zihinduye ibara. Kuvuga ngo ufata za makaroni wakasemo uduce dutoya, noneho wamara kuzikata ukazicisha mu mavuta zigahindura ibara. Ndaje mbereke mu kanya ziza kuba zahinduye ibara. Noneho iyo zigeze mu mavuta zirahumura neza cyane. Urabibona ko zitangiye guhindura ibara. Murabibona ukuntu zatangiye guhindura ibara, ziragenda zijima, ntago zikererutse nkuko zari zimeze mbere. Ubundi zimera nk'izigiye gushirira. Murabibona ukuntu asa. Ubona ko yahinduye ibara. Reka tuyakuremo noneho tuze dukaranga. Reka rero dukomeze duteka umuceri wacu urimo amakaroni. Ya safuriya twatetsemo ya makaroni niyo tugiye gukomeza dutekamo umuceri. Turashiramo igitunguru, tugikarange. Igitunguru turagikaranga kugeza gihiye.
igitunguru rero cyahiye urakeka kigasha nibwo gihumura. Gata dushiramo umuceri twaronze, ukagukaranga ngo udashirira. Noneho dushiremo na ya makaroni yacu twabanje gucisha mu mavuta. Ukoresha ayo ushatse, ingano yayo ushatse bitewe n'uko wifuza ko umuceri wawe uza kuza kuba usa. Ukabikaranga paka byivanze neza, ukabona kuza gushyiramo amazi. Urabona ko umuceri wacu uza kuza kuba usa neza. Noneho urahumura kandi ko ukabikaranga bikivanga neza. Noneho ukaza gushyiramo amazi ashyushye twatetse ku ruhande. Ntabwo ukoreshamo amazi akonje, ugomba gukoreshamo amazi ashyushye washyuhije yabize. Uyu muceri uba uryoshye kandi uroroshye kuwukora. Mwabibonye ukuntu byoroshye kuwukora, ni nako unaryoha kandi utagusabye ibintu byinshi. Noneho tuwureke ushe witonze ku muriro mukeya, ariko ugomba kwibuka gushyiramo umunyu. Ushyiremo akunyu, undi tuwureke ushe witonze. Wacu ngushe, reka turebe uko umeze. Umuceri wacu twatetse urimo amakaroni. Naberetse ukuntu twatangiye tuwuteka, tubanza gukaranga amakaroni, twabanje kuvunaguramo uduce duto duto. Reka noneho turebe twamaze kubivanga n'umuceri uko bimeze. Voila, umuceri wacu wahiye neza. Urabona urasa neza, wagira ngo ni udutako. Noneho ni nako uhumura. Ikindi noneho umuceri wawe uragenda ukabyimba, kandi ni nako uryoshye. Uzabikore gutya rero, nziko uzabaryohera. Uzirinde gushiririza amakaroni. Murabona ko natwe ntabwo twiza tuyashiririza, ni ukureka agahindura ibara, ariko iyo utinze gatoya ashobora guhita gushirirana. Urakaranga, wabona atangiye guhindura ibara ugahita uyakuraho. Umuceri rero reka tuwarure, mbereke ukuntu umeze neza. Tuwarure, tuwutegure neza ku buryo uwufata aba ari umuceri uteguye neza.
turifashisha aka kaboro k'isosi. Noneho dusuke, kugira ngo murawubona umuceri ukuntu usa neza, urimo amakaroni, urasa neza, uraryoshye. Rero reka mbabwire ngo mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen, tugende twiga utuntu tugiye tunyuranyuranye, dusangira, tudateka indyo imwe, tugenda tunyuranyuranya indyo, cyangwa se niba ari umuceri tukawuteka mu buryo bugiye butandukanye. Bye, mwibuke gukora na share. Ndabakunda cyane. Bye.